Almenge terega mi superhero eke bunafiyam mi sifawani commerce cartoon character commerce mi hagigata khilaf commerce meenne mi de sifawani alon suale ka almenge islam deenuga sahabinge terega superhero in ebati bitoy nagalo hakemi alunna adus mi hagigatan nen echchete ke gotuga mi superhero en gotuga belewani e wujudu ganu isnen adi wujudan mas annane ekala mi ismi spiderman mi batman mi demes mi superman mi kal mi ismi honna ki e wujudu ga waachino adin was annanachi algun sahabinge terege ve baran hibwarugada kuladana sahabi jehilun kuda biru kuda sahabi misalaka balama mi musailamatul kaddabuge mi awanunna ekurun hangurama aga mi bara bun malik radiyallahu ta'ala anhu idalun timan kalege faano e mihun tibi bagicha gatere illa lash man hangurama den sahabi kalege faano illa wale bi farmati illa wale bi ma kalege faano wadagen itagati mihunna hangurama kure ekani ma ekani hangurama kure ma foga e bagicha ge doru kalege faano holo superhero zamanuga nu fenna mi egota aduvunge tere egota badeganege kanding hangorama koran jahalati kan hamagota bala mi abu judana radhiyallahu ta'ala anhu hundu hangorama ga ekalege faanu kanding hangorama korabamo mi kafarunge lashkaruge emme fahata anhenun tatti bisabe ekalege faanu wasil ilaman bodu lashkarige tere badege kanding hangorama kurama kalege faano emme hangorama ge mi lashkaruge me fahata wade wadagena mi haygotuga hero mi wahak talgon darinda kiyade mi daskodde mi aslu hero innaki mi wujudu efawa hero